syaka rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeluh seorang laki-laki kepada Nabi, ngadu nih seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajaan, sesuatu sakit. Ngeluh sakit sama Rasulullah. Yajiduhu fi jasadi, yang dia dapati ada di jasadnya, di badannya. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ajarin nih, pakai. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anak muda, do yadaka alal ladzi ya'lam fi jasadik. Letakkan tanganmu di mana yang sakit di badanmu. Kul, katakan bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Salasan 3 kali. Wakul, dan katakan juga sab'a marot 7 kali. A'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kekuasaan Allah, min syarri, dari kejahatan, ma ajidu wa uhadir, apa yang aku temui dan